Give her a big hand. I'll show them to our judges. Niki Savik unaspart kisuna. Uvonaguti. Hey, taimana. Uvonaguti. Fire, 1, 2, 3, 4, 5. Fire starter, ikitijut. Sleeping bag, kipik. Okay. Ukwa titirak simayaka talimaw mata inuktut nga inuktut. Takwa innaqtaqiyavut uqarsimayu ukuningam. Kisiani maqunitam maqsimung mata. Three right, two wrong. We'll come back to that after we talk about this. Survivors, I want you to come up here. Anybody? We don't have all afternoon. So we pick a knife. Sabik. String. Atuna. Gone. And flashlight. Kamatayok. Mirror. Inuktut. Knife. Sabik. Extra outerwear. A zipper lighter. Kasuk. And mirror. Inuktut. Kamatayok. Nakilo. Varying foods, high protein, high calories. Nakinit. Oko sinakang ngawagi. Nakigaran atas. Zipper lighter. Kasuk matulik. Hey, Mom, you got it? No hand, okay, because you got Solomon on it? Pada dokter lilipikam matay na lagin mag-iakades. Ikani pitakaktugulo. Ulik. Niki. Imik. Which one, where are the 5 lists? Which one are the 5 lists? Ukwa. Where's the 5? 1, 2, 3, 4, So 1, 5. 2, 3, because they have stars, knife, and flashlight, and Solomon. No, Solomon, okay? Ukwa go. Piyaw yumayut. Amisok ko yur. Savik. Annogad. Atok taswi sila tanit yun. Kasuk. Ikum makuti. Niki. 1, 2, 3. Una mirror. Takatun. Ay. Ilang itaw tam maksimang ming mata. Solomon's wrong. Okay. 1, 2. Ew. Oh, this is not a star. You got the written, but it's not a star. Okay.
Hey. Mirror, okay, yeah. Wanna correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wrong. Well, maybe 1, 2, 3, 2 wrong out of 5. Give a big hand now. Now, next one, coffee shop. They were over there in coffee shop. Who want to go for coffee? Yeah, if we, now we go. Aqua, nipit saya ni. Oh, did I have to win cocoa? Kasuk. Nakanwata ka mga naluyang. Food nikit saya ni nikinik. Kasuk ikitsik. InReach device tan nakulo. Spot. Aka InReach. Spot ajinga. Adjigi kasak mi galo tanga. Kisa ni titira unak tugu ama titira biru unak tugu tao. Aka Iman na ito kasawiyak. Spot aji kasawiyak nga ima ito kasawiyak. Ubaw na ako ti. Spot ni piu naksaw galo tana InReach. Ubaw na ako ti. Savik multi-purpose knife. Savik na ni amisukuri atuk tau batut tapa kukiyaw takuya kaumakuti. Kisya ni batali takang itu imeni ngat goveu nungu tani. Crank. Yay. Food zipper, InReach device, multi-purpose knife. Una savik ngugaloa kisya ni oko siya kayaw makadlo na ito ngayon ni. Ataw siya umitumik pilire akaw naktuktan na sa inak savik. Crank flashlight. Okay. 1, 2, 3. 1, 2. Makuin na. Pingasun. Well, still 3 out of 2. Well, good lang. Do we have that one yet? Team Life in Comfort. Who wants to comfort me? Kikutema patiu yakalami atakangor takauban. So we set a water container. Imik ko bisamit Fire starters, like ikualati samit ikumanilon ni kasumelon ni clothing, okko disame ano atiak knife, ambalon ni pok hide your food wrap. sabi kawlo talo amalo okko sinakto ni nakikikawlo ta. Okay. Imik. Ikitituti. Kojuti. Nugat. Savik. Food ration. Niki. Okay. Takwa ako siya si imik.
Ikitijuti, kojuti, knife, savik, naki. Everybody got 3 out of 2. Everybody got winning. Pingasan ipitya tuin nalo yung si makon na pikot to Together, si we probably have 5. katikot-tikutan lima kokon na pala yung kulo pitya to si Let's talk about food. nakin yung ko sa kakta. Because we were out on the airplane. Kanga to siya waktok ka wasi tema. We have to think sometimes Ilan na ko ikaw that magyakasi yung one wakta. item can do something. Ataw si tuwa kulo na sa kalwa ko tiko ataw si yung iti mato ka sa uman. Kisutun na. Canned food. Una. What else can it do? Kasi matok ka na kasaw ba? Imili ako tisya. Imili ako tisya. Imik ko wisyak. It's metal, Saba ka jaw not plastic. Auta yung ngimat. You can cook, make a water. Nakti ako tisya. Imili ako tisya. He survived. Tana. on the camp. Tema. Anaw masimaya. You eat some food, you get Kata some water. ulaman naman. Nakilugo. That, Amma imik ko wikit talakat. we got food. Yes. Nakinyo ka sa Some people kakata-kata. might think that food is terrible. Di matuto man ko melon ni ko am ikalo man ng melon ni akigyak pa man ng melon ni ake. Imay tungani. Kata ulag ako si piu kayak to. Zipper, kasu. Everybody got one. Awesome. But Kasumi titok si Joy natyat. he says, Tanalo ka katak to. kasu. Imay tuni kasu. It's not, it's not, it's not, what do you call that? Zipper, no? Stick. Like, this only works with the fuel on. This only works with the fuel on. Okso kang ludik kasi ani piso ng mata. No machine only works with Sige the daw fuel kasi on. ani okso mo to. Kaya kakon na kalutik. Airplane only works. Kanga ta si ulo tayo ma okso kakata kasi ani inga kasi ng mata. This one has no fuel. You can't Una light it, okso no. sa mama ikikun nangit. Put the fuel on, Oksak ko biyo you will light. ikikayak to kalo. This one, Una you run out of fuel. okso kat That's it. takbali. Time out. Unless you can use the fuse. Uya ka nga. Ako mga kaktigil mong naktakal. Sorry, Sabik, knife. knife. Somebody said market focus. Go up to what call your market purpose. Adi kaya ngit ako luyang may lula kasi umi. Puta yung may kausa ko eh. This one has the can opener. Una, amay takang makit yung You bring the can. katakilag ako eh. You got the can. Amay takang makit kayak to. Some people might think of bringing some. Sabik to ka kasak. Not Ang iyo unali ang ilo akto alo. Sabi lin na win na sikisya na kawin mo na. everybody can buy this. Pikko to na tiyan ni ulang ngayon nang atama ko. Not everybody has this. Imay to ni sabi lin na alam win na Only si. people who have skills to make it. Pikkaw lo ni kisya ni sana kasaw mata. Ni uya yung siuron ni sana siumi. That's how you can survive. Kaya maanaw makunak ko si. Not any kind of food. Nakpikan ito ko luya alo to na ito ni kata ula nasa ko piu kayak to. This kind of Amma kasawlo to na ito min imay to mi kasub ko si piu. What else? Amma Hi. This also works. ako apis yung umayo ito. And After yo ilon ito. what is waterproof. Lima ko nang ito. It's your time. Oh. What else maybe was there? here. That's enough. Some rope. A string. This one has multi-purpose. Ano ajiging ito mo to What we kasak. want to bring on the At plane, nasa ko magati kaya ma nikiyuto yung lutik ataw siyang ito may ato takahunat. Amiswaro na ako kung nakatan. This has many uses. There's one more. Ataw sulit. Look how you want. What was it? Oh.
Sorry? Okay, I got this one here. You got better one. Piu naksami pa kapalayo ti. You got a better one. Tappa. How beautiful I am. Ina ko nakto araw ka ba? How come? Why? Summan. Kau ya kasaka juti siya. You got a... Sonny, you can sit now. Siya kinakta ka. Kau ya kasaka juti siya. Do you think that if you took the flash card, do you think if you took the flashlight apart, Kau would that be magtayo nga. sufficient for signaling? Kau magtayo nga pilu ko na makayak ka kaya kau ya kasaka juti kaya nga. Kayu kasar jute. Ajing junet tuk kauragatap. Jadi atau payah nak tiga. Solo kayu kasar jute cana temeti atune pitakamban. Magic trinak tamik takusimang mayugot teman na ikong mangitiguraming magic trinak sugo takukotak sa mayugot kang sukut tamadya at yung itun mayikang itun nagsistiyawarong mata temet yung ulumi Takuya juk setini senagaya tu naksultimi. Una isibitin na logo kawia koti na tu amisun ukasimayon ikok tayo kaya kalay tu. Amma takuya na tu paunaktami. Ona piuya kemagya kangitawag kawya nangan mutasumang tamadya ulumi siuto tamakwa atok tabo ulumi siuti kilak tabo pilagayu tigun ila unoro pilagawa na tigo kisere kawya may takaya udak tigo apagayiga dunu kaya sok paraktunga umayatok paraktunga nakutuin na anong kaya kurakpat piparaktu tamadya ilinawag sitiya bani pitakaktun ajihingitin takwa ilurakaktun ukwa ilinakruid pisimagatigo tema naksakataktabun tigo kau macam ukwa ilakut piara na sinamakun sanod taikwa atu praktikat tigo kanu ilakut tiwi so lumana inaksutra naksani naksatun ukwa nujang itu uluk setika akaguta mati ukwa tukut luksetikka ikautta tusaktuunektu ikautta tusaktu tapataimen takwa inuktut titasamayut inuin kanwili sakabalautin inuktutitlu auranangi nanrayaksamayutan aktusimayuk takuning mana pilala kawiteni ullumen Teme i matun daktunga takuninga solo na kawanya mayamut. Akune imeguna kayang itiutas mga tamagono. Ang tamamoyar logo solo kanebu sarak lone tan ikayutigino tuk uwatingi istinga ama nuwa ko yugo taman na ubutini
Ako rin kena utakayuna tasimi pitakatopat tomorrow. Isakappateruna ilanga iivateaku. Atutiliautana. Amantana tela yukatuina gura me atuinakruangi kunu me nexonaktu tasumu. Amma rutigi inaktu ukiunguraqpat solo kamungallago masigunaktu tana iluanitto. Utinitau ikeyonang meyok imegurararunu karararunu. Tamakuningan sapa ulome ilnya uriksanik pismarongi kuratu atutaka pat kurasima ikeya kalatu atutaka pat wannan ilingul. Temelio kayu tapa ulumi tapa ilangin saking ideka ula sabik kaili. Soglo sabit lagi kata ina naksang itaka temetim sabit lagi mi pisma meyunga kan kistuin itiam atuktin amba ikune kidlu utaka meyunga kidlu utaka kameyunga ukukun atukpaktin itiamanda uka piyun akisaktun apotemi. Ayokolaonok kipaitiruok nasungalok andang undang tu tasema. Ukakoma yunga tana iglulaki yung ikurapat watinu kipaitiruok logurone isapay yung sakotiku tana ukiyumi sila nakingi tutigi yung naktabuk tana iglulaki yung ikurapat lone. Akso naktabutay man na. Tamag ko nga, piyuin na ko rin o kayo marang itiyon. Piyong ikarapat, inamak to. Kalwing sitoon. Tayo may tere tusur udlumi. Inuwan no. Inuwan no udlumi. Tamag ko nga, ikamak tere atuk. Ulakot aniyak paglunok. Siningyaranduk sila kinukutyak lawa. Kapag yakanunyak pa. Ulakot aniyanok, ulumi kanunyak pa. Aniyak tarehan nato. Nuisyar niyusi. Takulong ikirarugu. Anakat tasutaanok. Kau yun nato. Kau ini secara ulang lunga, suruh banyak saya suruh banyak anak kata kerja ulang. Tapi macam pak ilisin tulis dia majibut tu sakta sih kiu bahasin ukasan yuna magistiu ilisin ninggal ni nutakasin kiu baganya tasin ukasan kewak luwit tamkwa anau majurik say mana atau nak tarawat sakit abun ilisin ilin yak pada tak enosmik aktuin natamik ulumi mana re waktu anau majutigia di anau majutigia nayak tarnik kiu baksak nun atau natamik taikuan atuin natamik tulisin suatu ilisin tamana pugok pekalang lu yakastang yaktasi kangan tuinik tay mengen sapo kuyin na bilang wan tay koti ta kawyati
tita kauyati tamana tawulwa atukun naptu abani aloktu mo kau sakata imaitu kusene sulu tai chamani tusaloktu kangata yokti undi kangata yokti uwit ane yokti uwit unali uwit tai ko mana tita tau yuta ko tamawa isibitau yut tai kununga akisubu yau loktu tai kununga kisiani bakununga tuinyak uwatinya pisoko ya tuinyak tunu ta ko atu jangin mata isimai keluar piku kanu ge yakku ilang itu abanya loktu ni mana tusak tusi una ime keluar pat aw makau nang limangan ite igung tak sipat atau kuna tu nyalelik una ime keluar pat ikit tunai dia keluar pat tan angin kanun nacaku piginya kami jangan nginjinganing tai kota cuma pisangi tak bau pada atu situnya laman amma una takwa kigo tingi agi yo tiado apumun piu juga yang usia mamman tanah pilih tanah nalau dikolok pada pingin nak tu kau siu biasa tu apa kilo tak apa tanah perkusi wajib tu jaga tu apa perkusi wajib mayuk gayuk tabu siapa apa una panau na tahu yang ini tai ko ummi unga atau yak tumi ummi na tahu mata tai ko panna tama ilang kenyanga tai me chutil yugo una atuna kinalima alnau pilla lagi yung nasangauna agak kami yung ulwa sila may yung ulwa tay nga tupik ukwa sauyok ulik sauyok uyakaw kilingano atong niyakot tigo uyaka pikuk tay may yung isayang winyami sanaw kang winyami mani yung nangimat pikuk kalwar lugo pikuk asyaga ito yung niyo sa may mata una tay mga uya kami una atu takau na nuksak ikatil ko tay ko nga tao bungalo tanah kanga tayo may siti ako naktok ukwa lima tiya atu takang ito gunak tu aw yaw pat pitakangin matatay sumani baliw na atuk tayo yung kayuktan uligil yung inyong luwit sila lukaluapat ibiwin niya nga masyamik tikingit yung taon na tutilyo ang malukko yung taon na tuting ukwatahatin niya ko mana ulumi akaw yung alitakwa kau yung malakat tigo Dawat tabutakko, piyo maya po ulumi. Iyo kisayangit, aw lagu tingit tapaw doa pada piyo along mata. Kaya may ngabok. Anukan, umayo minyi, mamayi. Piyo nukpango mata. Upiro suyungit yung awang ali. Anukanik, sakya katiyal ludik. Atong lunga, amaw na siya nga ang iyutial luni, pakit yung na luni. Suna babu na kayo sa nalo, suna ba ikinaktuali ubo na subang nga ko.
Taiko ano nga mamili mama kayong minati ko tiping ano. Sunaw ba piudo alui masyam may kalawa ko masyagong nangitsyok. Sila rin ako ako masyagong nangitsyok. Apo manyalan na kalawa ko masyagong nangitsyok. Sunaw ba piudo manyalo taiko mamili. Matumanon na taiko umayog siya kan magi. Tamaw nga ato kong natutilawit. Atong ito puman na. Akaw luang matamang ko ako lumisiw tigilok sabon. Tayo may tulok si maman. Tako ko siya ato kong natuwit. Amma. Ukaw siya si mamayo. Tayo niya ko kinaktaw yung. Apo puwalong apo tayo na ako ng mati iliwa. Aw lang kalwa sa lupiyang luguli ni apo tayo tiyaw na lokto. Tayo magutay niya pisok tuminyuman. Uno, puwalong ni gawin sa minyingi. Tabo puwalong kao na ito ni, kumingalong ni kisya ni. Tama ko tayo may piwing ni sabon. Puwalong ki apit patik. Ulit siya makaliwi, iliwa apot nga piyang lugo. Pisi matuwin naki. Agakik. Kuno nga akaw yun, agad. Takwa, ikinak tumi, ulo nak tu. Tanalo agak taman na ila nga, kausiyak tumi yung kuwas sa kay tumi. Tay kwa po aluit. Atong luwit agangong yung piyunok pa. Agas si mayong mag-uwilo ako, agas si mayong naktuti. Puwalo ba siya tago. Tay may tuning. Tupasok tayo yung ano kati kami kik. Tating tayo ligi. Tating iluting, awlaki, asibakin. Isigati may yang ayawalong mata tatipating. Amalo isigay yang kalwa kuwit. Kami piliwan ni niwungin liw ni awlagom ng kalangin liwtik. Ulo kaya naktualang matagutay ko. Suli niya ko yabot lamang ko. Isigati iliwan ni awlag alagom ng luwit. Tatiliwang isyung ni kami simaguwit. Piyungin na ito. Tamadya tuni jabut pibun ilisinyo tuni jabut oka kau yung apito kau naksaulok tigot atulawat tigo ilagalok tiwit pigiliwit atulawat tigo ilisinyo ataw siyo nato tuni okalok tuni lok tabut pikde ko di siyaw naksaw mata tamak ko na nga ang katinya tok tawat tuni. Tayo may nga po, kung yung labi ang anong, siya katigit yukot, to siya katigit yukot, taman niyang mayukot. Ang kasi ni, tamak tumiyukot ta, imaami sunod, sa kanya kulong ilawon. Mana tayo kuwa, tisa kakatato, namat to, pitay ko rin sa inyo uluan, kisiya ni, Kaya ko, wato tayo takwa tapa. Piyaw siya mag-ahana tayo, utak kayo halin yung manakan yung tayo sukalo lang nga ta. Tabata ko, utak kayo di sa tiyabaw ng pangusukuyaw yung. Kingumaya kasi maya po utak ko, tao pa na inyo ilami. Ayulok tilyo ta, takwa ng mata. Kung yan na may akalabutin, tabaw nga kawawit. Makingong ni nga ni. Tayo may yukon nila ako mo niya, tamakit yung walo. Ayong langipan. Suno na kayo, kati ako nagtuwalo. Ilo ayak. We were talking about
crashed airplane Kangata sumite makatattu miningo alokkawatta. we got list. But from hearing from the elders, Takwalu innakputu sokki katta-katta-kattigu. you can always bring these stuff on your machine. Sikidu aulagussi nassakattaqannati ammayasi qukiusiyanglasilu Multi-purpose flashlight, all that. qamuttayu yigiingittoquluyanni nassakattaqunnartusi sikidukku aulaqailussi Those 5 things tallimataikkuwa pimmaqiulaangugut to survive. That's what annauma gasunniarluni annauma gasunnermi oqaisaqaqatta when you bring your grub box, taqwak gigaigassi taqwakkuvisi 3 things. Cheese, sugar, flour. ti suka amma palauga nassaqtatuaqasuuqikattikuli Yep, taqwatuaqasuuqikatti cheese, sugar, flour. ti sukak palauga Some of us can bring what he mentioned, chocolate bar. kukuggakuyo qaumman imigaggaqumagubilluunni What we want you to show kisianali takutittigumanassauqqaugatta whether you're going on a plane, qangatasuukkuornaqussilunni sikiduukkuornaqussilunni 5 things are the main. tapmataakko tallima pisimakunnaqassiu pimmaqiulaangugu ilangilli You can bring ilaluuttuunnartuun bring the stove, all that stuff. ikollaagutissami nassanga qajaqassila ollaqussi sikiduukku takku eqqaumagialisi qangatasuutuinnaqaluaqussi sikituutuinnaqaluaqussilunni tallima taakko nassaqasuqattattaqussiu Any questions before apeqqutissalittaqaqqa last item? kingunlerpaamornaalaqatta Oh, I forgot to mention. puikorneraman uuming Some of us can buy already packed. puuqqaqersimayuni taqossami niuvaqattaqunnartuguun Some of us can also ammaluttau bring the stuff inside. imettuni puuqqaqunnermayugu ittagunnangittuni puuqqarlugi That's my stuff. pequtikkuvi qaqunnartugu taimettuni What these are, I bring from many tamajana saqattasuukka sikidoortunga flares, qumpungayu sewing stuff, blankets, qipik whatever you can bring in your machine. nassaqunnertasi sikiduunnu Okay, there was no question. Let's go to apeqqutissalittaqangilaamaanna the last item. kingunlerpaanganukainnerta Toxina, search and rescue search and rescue. Before we wrap up. nuqalaunginitin Throughout the day, they have been talking about this, ullumi right from the beginning. uqausaqiqalaanginnartavu paqsaineq qiternaq We will not really talk about the operation of the search and rescue. paqsayyi kisulaqasiungumanga toqausaqiluajaangitavu kisiana qauyimayugut assuqullaqasiungumata qinaqasuttuting Throughout the day, they have been talking about ullumi taanna taiyauqattaqqauyu paqsaqtaugiaqamma He mentioned earlier, uqaqqaummiyu somebody walk off from the snow machine. pisuinnertoqaloorsimammat sikituungarsuanga Person who walk off snow machine. sikituumi qimaayu pisulertumini toquinnaruyusu Every time they said, don't leave your machine. oqautaunginnasuunguyuku Somebody asked qimattailigu earlier when you sikituun are walking or qangatasuukkuttaima karattuaunaqatta apeqisuqaqqaumma pisunniaqatta aagga utaqqitiunnaqaqajartusi paqseeyulimaallaqikuluit sikituunganani jaoqqaanginnasu if you manage there, yes. angutingalu tappanippanani jaoqatausu Search and rescue myself. paqseeyuni simaaluinnasuungummiyungattau I found the person. We found the person. nani siqattaqsimayugu paqseilluta He was on the machine. sikituummiitillugu He got shelter. oqqualiniluorsimayuminiuluni Waiting in the machine. utaqqattiatuinnertu sikituungutassaniani naniloorsimayamu They found another person asiani unani sikituumiittumiñani sijoqaloorsimammiyu machine.
namilima sigidungin na nakalok tuko inum mo niya sa katak tuko sigidungin niya na yakangin na sumumot pakak kan kanyang amma pui ko dang wen ya ka ulanga manna imay chuno nga sila anil niya luko ukuyunan no kasi magawi pilihan niya gawi matakit ni majalu titap pani pilihan sa kagawi kiyuyangan niya wit ukuhiwaran niya gawi ano ati masan nakpata tiga sigawi ang kataw tingin niya gawi unang kaniyang gawi kiyuyan niya kahawi tana simulang mapak ko sa kaya ka ilaw ko sa kaya ka puyok tabi niya ko ammalo kau matayo dai ko tunguluangan sa nimana tau to pa lang mo kau matayo dai ko pangako makwa ato na to kangalima ko kau yung malong mayawon akani kamu tau yak si mayo tau na nakanyok tau ludik sulit simingi takuyaw lautin niya kau matayo nga takuyaw kami piyaw sa kayaw sa mga yusunaw pa imani ka din ni Kualo ilang ala ayat yun imani ko na ni kumunyo kami dahil ko man hakaw yung malong mayabot igalangit ay medyo ulu kalwapat at kung nanuksay tayo kung nang sungay mayatin ni kau matayo tukatin ni itan na una aud na kata ko tayo yung kaya si bukut sungay mangin nama aud na kata ko yung sunaw ba sulu uti jangan ngicun ang kadang ngicu yatun pirtualuman nityangicu kuwata Tema yok ti tiuyut tamani unun mata umata utaw si madlunga o kakao lunga tema tiuk payumat sunaw pa piyaw ni atu ilangin yung piyaw langit yung uloy na piyaw piyaw na palaw ng matatay ko pisu siya manyi o kakao lunga tamakatay niya yung ityok, iyang kalakami, kaya sukaw ti kami yung nakakunaktok, o balaw na kamutaw yung ayulok patik, pisusi yung mga runi, ang kami yung makatyok, tumingil yung yagap patutik, sukay yung kami tapat, sukay yung pugot, tumingil yung yagap patutik, tuwabit talaga luar nani. Tayo mo katok si mayok. Tao pa rin yun na nalimango yato ni. Sukaw ti gubit. Tapangan nutay ligi. Nutay ligi tapangan. Ingat kayo tumingin tapaw matik. Tapanilaw ka. Piyaw sa malakang nalaw. To ala ulong ataw siyong utsumot. Kanyang tawiya ka sa mayo ilangit. Ang uyaw-uya kalwat ti ilangit. Ang uyaw-uya kasi mayok. Tayo may tusi mamat. Pila kaya tuyaw ng itukin ng tunod. Tayo kulang na himat. Pila makluang at tayo ko kanyang tun. Isumalokpukot. Ubagot. Kanyang tun liyo kusaw magata. Timing alaw ni piyaw talawpan. Tayo may tuwala mo tapat tikigong nakata. Ibipakataw tilyutik. Tabaw nagkakuman na. Tayo may yok taman na nirong itiyak tigo kumayot yang man inyo katita atong nakpago akago tamalo atu nya limatun ni atuk taw nya limatiyak tong tu sa ko takayong itutay chumani kanya katalo sa mamayong tuktuliak sa mayo palisi ay pa inyo uba tu napayo katunak to kulumi ata na nga kitaro siya ni nalanong na to kanung siya yelong na to
Mana ulumi akau nak sauluk ti wala kisiani. Atsukuluk tunu ilangin yun kanyok tawattu. Ila kanyok tunu atuk tawattu. Kuyan namin tawatay ko tayo may yohatatut. Amaw tayo ko tayo may yohatalang ayun. Ikayok tuk tawat. Piyum na ni tini. Tamak kuninga. Atuk simayat tini. Ipinya yo alawata. Kinyalima ipinya man. Tuku ngayon tukalo kaya katali. Tuku kaya na ko sa sa'yo man eh. 2009. Amo yaw lunga. Ang uti niya makuno. Mga yaw siya may yung 40 Mayo. Taon ng nga. Mayok kalo kulang ang ilutik. Taban na kami sa simatiyerto eh. Kau yung malaking nga ngalong ni yakalong tikip yolo ko ma. Te imay cuman ibig tukaw ti jagi ibig te imay cualum ya kunang kau sa tiyari inyo hilimani whole life te imagalang ukaw iyuhun kuyan na may akalo sa pani ilagayaw ko na kama man na Piyumasok ka kasi makuya ka taman na. Ulutas, ikakatatasay na pugod. Tutaw siya yung matigong laktilyo ko. Nakumay. Waktu ni akan tanah una ilan. Apo temon ikaw juruk seming nagsakataya na tuanak seming. Dan mga apo te mga kawiyan lago aji patema watini igluta unana tu apo ta tema topat. Dan mga kapura lago tane piuro mga. So lo kapiyan lago ayak ikalak patema piuna yungin. Dan tema itu dia naksapan dia pusi kau syauduk seming. Ila ko na maksimayud awat iuranik sana kayang melo kinganelo kada suit awat iungotana ino na samayunik bila ka tao samayunga tapi ino yung tayo medyo ugang naktuguran timingin nananagit timingin nananagit ukatok kaman tabangan nutay digit nusi magiyak tutay mahita kau silak ligin umenya kus lugo timinga sok sa tukulong man iluano amanda Inuktut diga tanah pau kanutin uwan itu atok kiulak pamit kereksi majuwe ng mik inumik tanda ukol nakturak sejak semaya uwan ini atok tabun isurit jud biya kena unai ligot isur mata taban ite sejak semaya kotok uwan emet cuman ini kanutin nego atok tabun kangen sukut isurit jud nakuren enakau nato tabakatak biya naurang itu atengo jutemit bila rayo sore temet cumin kinaw yam isuman ng ito kinaw yam isuman ng ito
kanungi leo tuak vit tema tuak. Kena esimangina. Ilangane akituki ya waktu tana pilaranya umagulle pilarayu tikur umaaktamik sikusemik ikawutya mikropat ikawunaksi noktu nalikirapat ikawunu ay noktabut kena esimangina. Tamanna pilara tigina piyu magaw tabale pilara loana rotu unaro suri atayugur mana meyo pisimalote ni mana pisimagama penanam tukangayo koyne me pale tiwa kanatrinda teme kenela menyaura suri teme ura mata iline kenaudiksay Tita katwenya witik. Ilangan itu saktamut naram kurak. Sila lagane tamakwa ukasyo kurak tilawit. Ilangan suruyun na tangin mata. Tamana kawasit tunay yabot abatim kawigak tambo. Kanui jangi kira mga sibulitin. Taman ako yun na may kutigi yabot ilisino utakayum na tiyak awasi. Taman kami nga ulo rin mga araw isibati tigirati ilisin. Ay kaka naitiguro ko yung katakto ilani pilagad lang ito ulit. Ako may ito. Tagoya singa uwanta tamainin kasinarok sa mga biboy ukukuk jagat udlunit tisamanin kausiterok sa mga silay naman teko kosak kayo ba ilangin anaw majurik siya anaw maraswang na kuya narawuta pitakayang itiwot anaw maraswang na may tigo merawata sapa ulumi maletu. Ukawa mayong kangal syukun aku rin aku lokatak sa mayong aku lokatak sa mayong ano kasdakan bitiyang indikit ano ilang nikot tamako pitak to yakin nagit kalau yang ketak tu, kamu nak, orang macam imej langsung le ilagi yang atas ikau malak tu tema. Orang nak tu unikasi kami juga, orang nak tu tu kami ubuk terus semayunga tajaman silendang majlunga. Benut ijil tua solo benut kusuyong tua ukari laksamaya kanwingin nama ilaka kawikaya troki tua kru ukari likutin Ismang ini laksana majakan. Igerat ini bebiwang itime aswila mitime yukoloktok. Tasyo mo na yung igerat mo tampong sang miyok. Ilagay awatin na kubay suruktik. Kano itikuluya ako na ay turuga. Ukakama tigisin malakama ukakama turuga ukarilakta ubaga kanungin nama ilagka kayukaya tukin igara mo tuwin temen nataba ikayo tasima yugon ikamak tatukuri tekwa
kinartavut tamatumig uqausriatining aksuornarniganik nissuni taimanut uvatitut ippigusuppututaikkua maanatava iliniartitivagut qaluingittutiksamiguruaq tunasinasuartugut ilisinnut tusartasi uqauseriattarnaarpasi makkunarsanut atutaqallarinniattoq tamanna taimaileorne qanungassinnut kikkutuinnarnu maanna tappapigiaqutagilugu tamanna tusorumanartoq taimailikkunilaa quminaulaarsigun ulluornaalunarmat taman taimailuqatigiinno kuinnamellarittunga ilsinin naalagunnaqqavatsi aksoornartumissimayugu unaru tamaani imaanaisimayugu tamannu kuinnamellarittunga ilsinin takkanilaa kuinnam Kuya nami Jitalu Simon